ibintu byongeye gundisura igisirikare cya Fardc by'umwihariko Hibbo Special Force bakomeje kurunga mu mujyi wa Uvira mu gihe kandi umujyi wa Bukavu usumbirijwe ku rwego rwo hejuru. Fdnb irashaka hafi hejuru. Fardc ku bufatanye na Fdnb ndetse n'abazarendo bakomeje gahunda ikomeye nyuma y'uko bavuze bati nta kongera kuvuga ngo ni repris stratégique, tugomba ahubwo kujya kuri advance, nimugere kuri advance partner muri iki gitondo cya kare ku igenekerezo rya 29/0/2026. Operation zikomeye zirakomeje kandi zirakomeye, ni nyuma y'uko abakomando kabuhariwe bamaze kugera neza mu misozi itandukanye yahitwa Nahere, ahitwa Bikaka, ahitwa Nguri, aho rero barimo kugenda bagerageza kureba uko bakirukana twirwanaho yigarura ibi bice muri iyi ndwi. Ni mu gihe kandi page ikomeye y'amakuru igaragaza ibikomeje kugenda bitegurwa byerekeza ahitwa Bibokoboko no mu nkengero za Fizi, aho twirwanaho ndetse na M23 bashaka kwigarurira, ariko kubo ku ruhande rwa guverinoma nabo bahinduye imipango yose y'ubugamba. Ni nyuma y'uko twirwanaho kuri ubigenzura poezero, kuri ubu hakaba hashize ibyumweru bibiri M23 ndetse na twirwana aribo bagenzura ibi bice. Kuri ubu imirwano ikomeye yaberaga mu bice byitwa Bikaka, Birenda, Kanguri n'ahitwa Kirere, twose rero turi mu misozi miremire ya Fizi. Ni mu gihe kandi byemezwa kandi bivugwa ko Frdc na Fdnb bari gutegura kwisubiza mu buryo bwari bwo bwose igisagara cya Bukavu. Andakava muri Frdc ati bijya bavugaga ngo dukora repris stratégique cyangwa se repris tactique, ntabwo bizongera kumvikana, ahubwo tugiye gukoresha strategie advance twerekeza aho abo duhanganye bari. Twabonye ko nubundi kurwana M23 uyibemberekeza uvuga ko ushaka kuramira abaturage, nubundi ntabwo babiha agaciro, bavuga ko batsinze. Twe tugomba gukora ibishoboka byose tukarwana. Ni mu gihe ariko kandi Frdc na M23 bakomeje gusabwa n'amahanga guhagarika imirwano, kuko imirwano ikomeye ikomeje guteza ibyago bikomeye abaturage benshi batuye mu bice bitandukanye. Kuri ubu ku musozi witwa Kisunzu ndetse n'ahitwa neza muri komine Kadutu, ahitwa Panzi, ahari ibitaro Hopital General Reference de Dr. Wa, kuri ubu umutekano wakajijwe. Ni mu gihe kandi kuri Place de l'Indépendance hano neza muri Bukavu naho abasirikare M23 bapanuye mu kuva mu gitondo cya kare ku muhanda uva Kabare bigira hose haracungirewe umutekano, kuko hari amakuru agaragaza ko abazarendo bashobora gucengera muri Uvira bagatangira ibikorwa bishobora gutuma M23 abaturage bayanga. Andakava muri M23 we yambwiye uti yego nibyo twamenye imigambi ikomeye Frdc ifite, niyo mpamvu twongereye imbaraga mu mutekano mu bice tugenzura ni Bukavu twawukajije, kuko dufite amakuru ko benshi mu bakurikiranira hafi ibigenda biba ndetse n'ibigenda bigaragara mu bice bitandukanye biragaragara, kandi dufite ukuri ko abazarendo bashaka kuza guhemuka muri ibi bice bakangiza bimwe mu bikorwa byacu bakaduteranya n'abaturage. Niyo mpamvu rero kuri ubu dukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo Bukavu itekane. Kuri ubu nakubwira ko ahitwa Bugabo, ahitwa Buvira ndetse n'ahandi hose M23 itari, amakuru aratugaragariza ko bari gukora amanama yo kugira ngo bategure ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Twarabavumbuye, turiteguye kandi turi gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bakomeze kugenda babaho neza. Ibiro ni ibitangazwa mu gihe andi makuru akomeye agaragaza ibiri kugenda bibera mu bice bitandukanye, aho kuri ubu ngubu amakuru hari aravuga ko mu misozi icungamiye Uvira ndetse no mu misozi ikikije bice bizaho plateau hose kugeza ubu hari kuvugwa abarwanyi benshi binjiramo. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Roko Informa ubikurikiranira hafi Karemba Aimable ugiye kutubwira uko bihagaze. Bwana Karemba Aimable, waramutse neza? Waramutse neza. Aimable, kuri ubu biravugwa ko M23 iri mu kazi gakomeye nyuma y'uko Fizi
iri mu mirwano ikomeye, ndetse naho Plateau nuko urambwira uti kandi ni Bukavu naho hari amakuru agaragaza ko Fardc yabikomeje gahunda yo kwinjira muri uyu mujyi. Bihagaze gute kugeza ubu ku mirongo y'imbere y'urugamba Aimable muri iki gitondo? Ku mirongo y'imbere y'urugamba navuga yuko Uvira hari ikikango gikomeye yuko nyuma yuko hari pressure y'igisirikare cy'u Burundi Fdnb yuko kiri gukomeza gukora buri kimwe cyose gishoboka ngo kigabe ibitero mu misozi itandukanye muri Bukavu. Biravugwa yuko rero Uvira ishobora guterwa bitunguranye n'umutwe wa 23. Ni mu rwego rwo kugira ngo uyu mutwe wirwanirire cyangwa se urebe yuko wakwikura muri iki kibazo cyo kuba wagabwaho ibitero bikomeye cyane n'uruhande rw'igisirikare cya Fardc ndetse kandi n'abarundi. Ubu igihari hari imihanda ihuza Uvira na Bukavu, navuga yuko irimo ikibazo gikomeye cyane n'ubundi cy'ikikango gihari cy'uko n'ubundi mama 23 ishobora kuba yagira gutya ikaba yava mu mujyi wa Bukavu ikinjira neza ndani mu misozi yegereye Sanje, n'ubundi kongera gutegura operasiyo zo kwinjira muri Uvira. Ni mu gihe kandi n'ikikango gikomeye ku ruhande rw'umutwe wa 23 yuko Fdc mu gihe gitoya ishobora kuba yakwinjira mu mujyi wa Bukavu. Urabona yuko impande zose zifite ubwoba bishingira kuri muvuma militeri zikomeje gukorwa mu nkengero za buri gice, uruhande rumwe rurimo n'urundi rurimo. Urabona yuko muri rusange dushobora kubona imirwano cyangwa se intambara ishobora gutungurana mu buryo navuga yuko butari bwiteguwe na buri muntu wese hano muri Uvira ndetse kandi no mu nkengero zayo cyangwa se no muri Bukavu. Urabona ko FDC iravuga iti twebwe M23 ntabwo turi ihagahenge, turayikura Bukavu, turakoresha tactics zose zitandukanye turayikurayo. Ni mu gihe kandi igisirikare cy'umutwe w'amaboko nacyo kivuga kiti kwirwanaho kwiza kugaruka muri Uvira. Niyo mpamvu ubona igisirikare cy'u Burundi Fdnb abakomando ba Special Force bazanye abasirikare mu mujyi wa Uvira ndetse kandi M23 nayo ikaba ikomeje gukaza deployment mu misozi ya hano muri Bukavu, cyane cyane mu misozi hano za Kamanyora. Yego, naho kubirebana wenda no kugira ngo bahindure urugamba hari amakosa yagiye yaba ku ruhande rwa Fardc. Impinduka zirigaragara kugeza ubu nize ku buryo bakoraga operasiyo zabo. Impinduka zaba wenda navuga yuko nta zindi uretse gukora ibyo bategura n'ubundi cyane no kugabanya ibitero mu buryo bwa kinyamwuga bitandukanye no kwibanda ngo mu bice birimo societe civile ngishyigikiye mama 23. Iki nacyo cyagiye kiba ikibazo gikomeye ndetse kandi akaba n'intwari ikomeye M23 inakoresha igaragaza yuko igisirikare cya Fdnb Fardc hari amakosa bagiye bagaragarwaho cyane. N'ubu hari ibice n'ubu Fardc cyangwa Fdnb bakivuga bati ibi bice bigomba kugabwamo ibitero bitewe n'uko ibi bice birimo abaturage bashyigikiye M23. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Aha rero navuga ko iki kintu ari cyo gikwiriye gukosorwa cyane urebeye mu bindi byiciro by'ibindi bibazo bitandukanye byagiye bigaragara hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri ino mirwano ihanganishije M23 n'igisirikare cya Kongo Fardc. Kugaragara ku mirongo imbere ku rugamba. Yego, bwana munyamakuru, ibintu byahinduye isura. Zahinduye isura yatangiye guhinduka ryari Karemba Aimable. Isura rero yatangiye guhinduka nyuma yuko cyitwa Wazalendo, nyuma yuko cyitwa Fdc zinjiye mu mujyi wa Uvira. Yego, bagatangira guserekera intsinzi cyangwa kwishimira intsinzi bavuga bati umwana yageze iwabo, umwana yinjiye mu nzu ya se cyangwa se ya sekuru, nta kiri butume tudakora byose. Yego, ibi rero nibyo byatumye n'ubundi ku ruhande rw'icyitwa Wazalendo ndetse kandi n'abasirikare ba Fardc bari gukora ibyo byose turi kubona muri ibi bice bitandukanye. Aho baravuga yuko bari kubikora mu rwego rwo kwihorera ku byababayeho. Karemba Aimable kugeza ubu navuga ko mama 23 yamaze gusohora itangazo ikurira inzira ku murima Fardc ivuga ko itazasohoka mu bice yigaruriye. Ndashaka kukubaza kugeza ubu nkaho ubikurikiranira hafi akantu ku kandi, ni igiki kiri kuba, ni igiki mama 23 yahise ihindura uburyo acungaga umutekano nyuma yuko igaragaje ko
ibice yafashe nta kubirekura byoroshye. nuko ikiri kugaragara nuko makumyabiri na gatatu ngira ngo mwabonye abasirikare bamaze igihe bari ku myitozo ababoshye boherejwe muri eneo zegereye aho ibibazo byinshi cyane bitwa Kivu. Yego. ubu biravuga yuko abasirikare benshi bamaze gushyitswa za Bukavu, za Mumosho, abo nibo bagiye koherezwa za Kamanyora. Ikiri kuba rero kiri kugaragara cyinditse kandi kigaragaza ko uyu mutwe cyane kuzira icyo wafashe. Yego. Ni ishusho fatizo y'urugamba ubona yuko iri gutegurwa n'uyu mutwe mu buryo butandukanye nubwo buri muntu wese atekereza cyangwa yakwiyumvisha. Yego. Aha rero birajyana n'ubundi na deployment mu bice byinshi bitandukanye, ngira ngo ku mihanda yegera imihanda iva Kamanyora yerekeza ahitwa za Sanje, nyuma y'uko igisirikare cy'Uburundi nacyo gikomeje kugenda deploying abasirikare n'izo za Wazenda na Fardc. Yego. Ubu rero kiri kugaragaza yuko urugamba rugiye guhinduka ni imisada y'ibikoresho n'abasirikare bari koherezwa muri pozisiyo zegereye ino misozi yegereye ahitwa Kakamba n'ahitwa za Kabumenyi. Aho Kakamba seho ni ahantu hasobanuye iki ku rugamba, uhafite bimeze gute, kadusobanura mu buryo bwa gisirikare mable? Mu buryo bwa gisirikare rero ngiye kwisobanura Kakamba ni igice cyegereye umuhanda w'Itorosari 5 ndetse kandi akaba ari igice cyegereye umuhanda uva Kamanyora n'imisozi ya Ruvunji umanuka gato ya Sanje. Uvango biroroshye cyane kuba wahagarara Kakamba cyangwa Kabumenyi ukaba watera amakopora akagwa hagati za Kiriba. Yego. Biroroshye cyane kuba wafunga igikuta gishobora guhagarika Frdc n'abafatanyabikorwa babo ntibabona aho baca ubafungiye muri misozi za Kabumenyi na Kakamba. Yego. Niyo mpamvu rero ubona ku ruhande rw'umutwe wa 23 ibi bice yakomeje kubyoherezamo abasirikare. By'umwihariko urumva yuko kurebana ikijisho ku ruhande rwa Fardc, Fdnb na M23 bikomeje kugenda byongera nyuma y'uko ibitero strategique bikomeje kugenda bizanwamo abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'umutwe wa 23 bavuga bati ibice cyose bizanyemo abasirikare byaba ikibazo gikomeye ko FDC ishobora kutugaba ibitero mu misozi myinshi biherereye muri Kamanyora no mu bice byinshi bitandukanye kibagiye hano kuri Plateforme. Kugeza ubu Karembaye Mable biri kuvugwa kandi ntibikiri ibanga, abasirikare benshi Burundi bakomeje kwambuka. Kugeza ubu bari mu bihe bice nibe bice bishya bari kugenda bashyirwamo kugeza ubu Mable. Abasirikare benshi unavuga yuko bari kwerekeza hano hafi ni cya Ruzinzi. Yego. Bari kugenda berekezwa cyane agasozi kitwa ngo ni mu bufuko, niba ari mu bufuko njya numva ariko bakunda kuhita. Nabonye wambwiye agace abarundi bakomeje koherezwamo, bambwiye yuko ari aka gace ndetse kandi bambwira yuko mu misozi yashize cyane mu byerekezo bigana ahitwa za Karengera. Yego. Mu misozi yegereye ahitwa za Mundwa niho bakomeje kugenda boherezwa. Aha rero ngira ngo ni naho ubona yuko urugamba ruzingiye, hashobora kuba habamo imirwano ikomeye cyane kuko iyi midugudu yose mubwiye, izi kete zose mubwiye, nta ruhande na rumwe umurundi atarimo ndetse kandi umurundi baravuga yuko imitutu y'imbunda ayerekeje aho uruhande rw'umutwe wa 23 ni mu gihe kandi uyu mutwe nawo uvuga uti nibadiployinge natwe niduhaguruka tuzagukira rimwe. Mu by'ukuri kugeza ubu umuntu ashobora kwibaza kuba amuri yakutumba avuga ngo uko berekeje mu bice bya Minembwe ubundi baragiye gukora iki? Minembwe nta kindi bo baravuga yuko bagiye guhangana na MLC twirwaneho, baravuga ko bagiye guhangana na 23. Yego. Niyo mwihari kubona uwaba bagabo bo baravuga yuko rwose ngo bagiye guhangana byimazeyo kandi yimbitse. Yego. Bakavuga yuko rero bagomba guhera muri iyi misozi ngo iherereyemo abantu babyara aba basore bari muri M23 cyangwa MLC twirwaneho. Yego. Bo bakavuga yuko ngo ari rwo rufunguzo rw'ubuzima rwo guhangana n'umutwe wa 23. Kugeza ubu Bukavu nawo biri kuvugwa ko abazarendo bashobora kuba barahinjiye mu buryo bwo kugira ngo bahungabanye umutekano. By'amakuru umufite nayaye bwana Karembaye Mable. Bukavu biravugwa yuko bashobora kuba barinjiyemo
yego kugira ngo bagenda banafatwa no ku munsi w'ejo numvise ko hari 4 bafashwe yego bakemera yuko ari Rugendo bakagenda no kugaragaza n'ibimenyetso ariko umuntu yibaza ati ko imisozi nka Kamanyora imisozi nka Mumosho ino misozi yegereye za Rubururi n'aha twagiye tugarukaho cyane na za Remera harimo 23 yego aba wasatse bacaye kugira ngo izi ntwaro babe bazifite muri Bukavu kandi Bukavu naho muri no misozi za Kabare n'andi atandukanye twaragiye twumva imikwabo ugasanga nubwo mu makosa tugira ikikora kugira ngo irindi bitereremo ariko Fardc nayo irakoresha amayeri yose ashoboka kugira ngo irwane mu buryo bugaragara yego cyane no gukoresha n'amayeri yo kwinjira mu duce mama ko turimo mu buryo butunguranye kuko mama ko turi kugenda ibona n'ibimenyetso rero bigatuma yubura amaso kavuga ikinyamara kandi dushobora guhura n'icyago gikomeye. Dukomeje n'amakuru yacu reka Karembaye Mabru tujyane muri Nord Kivu byifashe gute naho haravugwa ihungabana ry'umutekano cyane cyane warikare ndetse Beni naho mu masaha make atambutse abadamu bagiye mu mihanda basaba Fardc ko igomba kwirukana mama 23 muri Nord Kivu ho koma la situation. Kivu ya ruguru navuga ko hari imisozi imwe n'imwe ya za Nyamiyanda yego na imisozi imwe n'imwe ahangaha hitwa ngo ni Bofi navuga imisozi yegereye ahitwa za Rimangi nkamanuka gatoya higira ahitwa za Ikobo nkajya fatwa na Bukumbirwa birumvikana ko ninjiye mu bice bitangatanze Kinga nkajya ahitwa za Peti na Burayi ibice byose n'ibutse yuko mama ko yamaze kubyinjamo yego ibi rero bijyana nuko n'ubundi biri kuvuga yuko hagati rwose muri iki gihe turimo mama ko dufite gahunda yo kwambura Fdnb Kinga kuko Kinga urabona yuko ishobora kubinjira yuko mama ko tuzana guhura n'icyago gikomeye muri teritwari ya Masisi cyane turi ko bavuga yuko Kinga izabinjira cyane nko kuno muhanda RP 1993 uvuye Kinga berekeza muri bice bya Maremo kandi winjira za Mweso urabona yuko mu gihe umuhanda wabinjiyemo abafasha kwinjira ku musozi strategique ari wo musozi wa Mweso ushobora gutuma amaboko itakaza ibice strategique by'umuntu twari yamasirimo ino Mweso n'ubundi ubona yuko iramutse ifashwe yaba ari icyago gikomeye kuranje gutwa mama 23. Dukomeje page yanditseho amakuru yacu Karembaye Mabru reka tuje kuri training wing biravuga ko hashobora kuba hari abandi bamaze kuba bakoherezwa ku mirongo imbere urugamba basoje amasomo ya gisirikare bihagaze gute ni bande batojwe iki batorejwe he tubwire nayo makuru yo kuri training wing. No kuvuga ngo basirikare bamaze igihe batozwa ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa mama 23 byari bimaze igihe ngira ngo abasirikare bagera ku 5 birenga n'imisago yego rero bikavugwa yuko n'abasirikare baterezwaga hariya Rushuru mu misozi ya za Rumangabo yego abandi batorezwa mu bindi bice bitandukanye bisanzwe tuzatorenyingirwa abasirikare ba mama 23 ariko cyane mu buryo bwo gutanga amasomo hari usanga mama 23 igira uburyo bwihariye bwo gutoza cyane hari nawe ushobora kubona bari bamaze n'amezi atandatu bari mu myitozo ariko ugasanga bafashemo bake barababwiye bati mujye bari kare hana hasuhagiye gutya ugasanga n'uburyo bw'imirwanire buri mu bintu bibarwa n'imyitozo ku ruhande rw'umutwe wa 23 ariko bitewe n'igihe abasirikare bamaze mu myitozo yego niyo mwihariko ariko cyane urabona yuko umutwe wa 23 uvuga uti twebwe ntabwo dufite ishusho yo gutanga imyitozo cyangwa nubwo dufite gutanga kuko niyo ugiye guporopoza mu buryo bw'imyumvire ukumva wumva bari mu bitaro baba bagaragaje cyangwa baba batanze ahubwo ishobora kubirengaho yego nicyo gihari kiri kugaragara yuko n'ubundi urugamba rushobora kuba rugiye kuba ihurizo kuko mfite amakuru y'uko abasirikare mu bitaro batangajwe abanyabo bashobora kuba baratozwe bashobora kuba banarenga basi nibuza ngo 19 ku ruhande rw'umutwe wa 23 bivuze ko baba wenda bagiye gukomeza operation cyane mu rwego rwo kugira ngo bakore sécurisation ya zone zamaze kuba tombe. Kurinda zone zafashwe nibyo ariko nanone no gufata izindi nabyo ni intego y'aba basore n'inkumi yego
kuko muri gahunda bafite ngira ngo mu ntego ubona bafite harimo kwigarurira ndetse kandi no kwisubiza ibice bashobora kuba bakuwemo bike muri yego. Dukomeje page y'amakuru yacu tugakomeza kandi n'ibiri kugenda bigaragara ariko tugana ku musozo. Abahunze ni benshi, ese kugeza ubu gahunda yo kugira ngo bahunguke abaturage ihagaze ite, dore ko abari mu Burundi bamaze igihe kinini batabarizwa ko magara yabatifashe neza? Twase abantu bahunzeho navuga yuko ni hatari sana. Yego. Mu makuru mfite n'abaturage bahungiye mu gihugu cy'u Burundi, yego wenda muri no minsi hari ukuntu ubutabazi buri kugenda bubageraho, ariko mu makuru ngenda nkura mu bari hafi y'aho impunzi ziri, yego, bavuga yuko rwose ubuzima butifashe neza, indwara nyinshi ziganjemo za kolera, indwara nyinshi ziganjemo za dayoriyo n'izindi zitandukanye. Yego. Ni indwara zituma bamwe mu babyeyi bari bafite abana batoya banabura n'ubuzima, cyangwa se n'ababyeyi bamwe na bamwe banabura n'ubuzima bagiye batwite n'abagiye ari bakuru, kuko biravuga yuko mu Burundi nibura impunzi zahungiyeyo abarenga 7 bamaze kwakigiriza. Cyane ariko hatangazwa yuko abasize ubuzima mu nkambi yo mu Burundi cyangwa mu bindi bice bitandukanye, cyane hagaragaramo imibare myinshi y'abana, ingero ubona yuko bikomeje guteza ibibazo ndetse kandi no kurakaza bikomeye cyane ku ruhande rwa AFSM amafato bavuga bati mu gihe Fdnb yari gutegura umugambi mu misozi zishobora gutuma abaturage bacu bahungira mu Burundi, ntabwo turi bubyemera, ahubwo byanga bikunda turakora igishoboka turwane bahagira abahunga, ariko nanone noneho iki kibazo kigikemure mu buryo bwa nyabyo nubwo ubona bigoranye cyane, ubona ko urugamba rurimo abagambanyi benshi. Yego, Aimable, reka dusoreze ngacu gushimire cyane. Murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rugendo ibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha aho dukurikiye bwa mbere ushonde sabone, ntuzongere gucika ukundira amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.